Chân phụcនេះផ្ទះថ្មីរបស់ពុកចឹងកូនទៅវិញសិនណាចាំពេលតនេកូននឹងមកលេងពុកទៅចុះកូនទៅចំចាយចាបងឡើងឡានមកអូចាំតិចបងនៅឈៀតមើលពុកតិចហ្នឹងណាមិនដឹងទៅមើលគាត់ស្អីទេតិចទៀតរឿងមកលេងគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងក៏បានដែរអូនបងមានថាអីណាអូនស្មានតែបងមានទៅចិត្តទៅអីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាมันមានទេចឹងល្អហើយតើបញ្ញាប់ទៅហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមដាក់បទចម្រៀងទីផ្សារ admin ខ្ជិលនិយាយច្រើនណាស់ដល់នេះល្មមនេះតើញ៉ាប់ចេញមកតើបញ្ញាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញនៅខាងក្តៅនៅខាងក្រៅក្តៅនេះអូនបងសុំសួរអូនរឿងមួយបានទេសួរមកអូនមានថាអីណាហើយអ្វីបានជាអូនមិនយកប៉ារបស់អូនហើយនឹងបងស្រីរបស់អូនមកនៅទីនេះសាអីអូនមិនទាន់មើលចិត្តគេដឹងថាគេនៅស្អប់អូនឬយ៉ាងណាឬក៏គេចង់ទុកអូនជាយ៉ាងណាអីគឺអូនមិនដឹងទេចឹងហើយទៅអូនមិនហ៊ានយកគេមកហ្នឹងណាចាំសាក់មើលយូរទៀតមើលបើថាឃើញច្រកគាត់មិនចាំកាត់តាមហ្នឹងទៀតទៅចឹងក៏អញ្ចឹងប៉ាឯងមើលពួកមើលមីចាយធ្វើច្រកមកណាធ្វើច្រកដូចខ្លួនឯងហ្នឹងហំហានធំហ្នឹងណាខ្លួនឯងស្ទើរនៅខណ្ឌហើយឲ្យប្អូននឹងឪពុកនេះមកនៅផ្ទះកញ្ចាស់ហ្នឹងផ្ទះកញ្ចាស់ណាកូននេះបងកូនឯងទៅធ្វើថ្មីណាធ្វើថ្មីតែលោកពុកធ្វើថ្មីមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនសមយ៉ាងណាក៏បាននេះជាងផ្ទះយើងដែរអើយកូនឈប់មកទៅប៉ាទៅក្រាំងផ្លែដែរលោកប៉ាហើយមិននឹកស្មានថាកូនស្រីខ្ញុំហ៊ានធ្វើដាក់ឪវាដល់ថ្នាក់ឡើងសោះអ្វីពិតជាយ៉ាប់មែនហើយមិនដឹងគិតយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេនេះខ្ញុំលោកប៉ាបើលោកប៉ាចង់ឲ្យយើងជួបជុំគ្រួសារយើងល្អលោកប៉ាក៏ទៅយកសុំឡានគាត់មកបើសិនជាគាត់ដឹងថាលោកប៉ាជាប៉ាល្អមែនណាគាត់មិនទុកប៉ាឯងចោលទេបើលោកប៉ាគេគិតអញ្ចឹងដែរចឹងយើងប្រញាប់ទៅហ្មងលោកប៉ាចាំកូនផងកូនចាប់ដើមបើសិនជាចាប់ទុកយើងនៅតែក្នុងគ្រួសារគេតដែរចឹងប្រកាសជាគេហ៊ានឲ្យឡានមួយហើយព្រោះគេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងម្ចាស់ភាគហ៊ុនផងយីរួមម្ចាស់ឡានគ្រឿងគ្រប់ទីកន្លែងមកមិនដែរថាឡានប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យហ៊ានមិនឲ្យហ៊ានឪពុកខ្លួនឯងមួយចឹងប្រញាប់ទៅលោកប៉ាហើយកូនប្រញាប់រត់មកចាអ៊ីដាក់ខុសកន្លែងបើយកច្រឡំដើរចូលផ្ទះចោលនេះណាអើយមិនទេថាកូនទៅវិញម្ចាស់ចោលនេះគេឃើញគេដេញកាប់ងាប់ឥឡូវហើយតើកូនប្រញាប់ទៅហ្មងចាលោកប៉ាប្រញាប់ទៅលឿនទៅណាមួយខ្ញុំក៏ចង់លើពាក្យសម្ដីបងស្រីដែរចង់ចាប់ទៅហ្មងកូនចាលោកប៉ា
ý đào một cô tiệt đấy mình đang khăn đâu mình bong con anh nè lụa khăn đâu thông chính kê nâng bà tơ con scotch chứ ba ôi chẳng phó con sấy cha lục ba đi mình lan mình chạy ồ chẳng cả con bị nhập từ món ta ba chứ mơ ta kê hiền oi lan dân ắt chứ mơ mình nói tới ba chậm xạ ta mơ xin á chẳng các bạn đây ní hay cồn nó ngay bọc ôi cồn im đừng mà tin niệm mà đông phục mà đông pa ôi bảo con mà đông mót con một cắt ai bia thế ta bị nhập tới pa tiệt à ôi bạn khơi con mon mà nè choan ti đập buôn đó nghe ơi nhập tầm men tên đấy nè ôi cả nam cho mặt đào đấy chỉ đào yun cây dứt vậy dạ nè con ta tao phải nhập tới mó con cha pa dạ đuổi mi bên nào cây cho sinh nhà cần đăng trắng rồi tao mơ tình mơ lư lục ba chơi cho khung lục ba cồn chạy hai lục ba cho khung trắng rồi lục ba mà te con mấy cái mền hay nghe đi đây cồn nợ nè nợ cái ấy con nợ phòng con đã thơ ca ba đây lục ba ồ đây cồn nợ còn ở đài mấy cái mền lục ba mi rừng mi trong su ấy lục ba su mèo ba chọn ở cồn ao lan để cồn chi rót ngay nó mà lục ba ta ấy cồn ní con mà cha thum hun lan là ban nan đấy là cồn lục ba bà hai chi mày trai cái plick bùi dân ở hai nó ban chỉ kê thơ chỉ đọc chân mình mang tên lục ba tay rừng lan nâng con rừng ao còn tay chăm đây con mau quên ba nó ní con khai ở đây à tay ní lui bạ kê từng ớt nắp bà con khai ở đây tay mà khai lục ba pin nạm yếu ní hãy con sắp vô mà nè cha lục ba quan tự đăng khơi chỉ là quan năng chậm đăng bật hay sân nàng hai để khi mình vô qua mà cho mũi khăn đôi cho mũi đi sao lan đi lục ba sao lan hai ở đây con này rồi rương prapa mà mình ấy tới lục ba con mình đây rồi rương con tê chẳng rồi và tới với nhảy cha lục ba tao mẹ ổn cha ba rồi cả nạ đọc rõng thế nè dạ đọc rõng mày tao con được nhập từ mơ lan thơ mày cha ba ta dạ bật chỉ đào unication mình đừng bật chỉ đào vô này thôi thế ta xong lùi bọn con này khá tơ cây nạ miệt phần nắng này còn từ phần nắng cây này do tôi thấy à bạn nhà na cái dân canh chất cây đây cồn ôi cùng đắng thế rừng bạn tạm rừng cồn phồng ta ba phải nhập tơ này cồn bắt ta bị dương ban lan mùi ha dương cất ca nghe mình toát dương transfer với bà
ការងារបន្ទាប់ត្រូវទៅឲ្យបងឯងមកនៅផ្ទះជាមួយយើងរួចពេលដែលគេមកនៅផ្ទះមួយយើងហើយទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្តីគេស្អប់គេបន្តមកយើងធ្វើយកចិត្តថ្លើមប្តីរបស់បងស្រីកូនឯងទៅហើយបងស្រីកូនឯងប្តីលោកបងស្រីកូនឯងហ្នឹងមិនចិត្តតុនហើយចុយប៉ាខ្ជិលកើតចាំដល់រឿងហ្នឹងចាំយើងធ្វើហ្មងណាចាលោកប៉ាណែកូនអ្នកគ្នាខ្ញុំសុំទោសខ្លាំងមែនតើបើសិនជារឿងដូចថាមួយថ្ងៃចឹងខ្ញុំអត់បានចេញរឿងហ្នឹងមករហូតទេចង់ទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំច្រឡាត់ទៅរឿងមួយចឹងណាពី3ថ្ងៃបានមករឿងភាគវិញចឹងហើយខ្ញុំក៏សុំទោសអ្នកគ្នាដែរអ្នកដែរតាមนั้นចឹងគាត់នឹងអាចវល់ខួរដែរចឹងណាអ្នកគ្នាចាអូយប៉ាកូនចង់ឆាប់ទៅនៅផ្ទះវិឡាធំលឿនអូយប៉ាមិនដឹងទេរឿងកូនឯងហ្នឹងបញ្ញាប់ទៅមួយទឹកសិននេះមួយទៅឲ្យតិចខ្លួនម្ដងហ្មងណាអូមកដូរកៅអៅសិនដូរកៅអៅរួចនេះបញ្ញាប់ទៅមួយទឹកមួយអីរៀបចំខ្លួនអូយដូរកៅអៅដូរអីសិនអ្នកបញ្ញាប់ទៅថ្ងៃនេះចង់ទៅកាត់សក់ដល់កយអូទេទៅអឡូបងអឡូអូនមានកាក់អីមែនបងឯងជួយឲ្យពីណាគេម្នាក់យកឡានឲ្យអូនមួយពីក្នុងក្រុមហ៊ុនមកណាហើយចូលឡានយើងនោះរួយមកកុំសុច្រើនពេកបញ្ញាប់យកឡានមកណាអូនត្រូវការបញ្ញាប់ទៅធ្វើសក់ធ្វើអីបាទចឹងក៏បានដែរអូនចឹងមកស្នៃបាទយ៉ាប់ហ្មងរកអាវណាសំណពាក់ដើម្បីទៅកាត់សក់ផងអីផងនេះយ៉ាប់ហ្មងយ៉ាពាក់អាវហ្នឹងហើយអូយមែនទេពាក់អាវមួយនេះនឹងពាក់អាវមួយហ្នឹងបានមើលទឹកឃើញស្អាតហ្មងណាអូយបញ្ញាប់ទៅក្រុមហ៊ុនបន្តិចសិនអ្នកគ្នាសម្រាប់ប័ណ្ណចម្រៀងចិននិយាយច្រើនពេកសូមរងចាំទស្សនាភាគ3